kurabira mu office yo myishengero kazuwa district ya Mbarara Honorable Margaret Rebyambo emnyitero kwingura magana abiri niyeriyo ne kwaturwaho kushoma imyuga itari yemwe nemwe skilling centers ibiro mu district eji hamwe na ganda matendekero gebyemikono ekihame kinyine ni kimwe obunabiranisha bakaruru nzirukora murago mwirwaro hino bunabire mpura nyenda kuyamba abantu nkaremwa nce chiko kunanisha abanyatona rahanga tonyongera hakasente kinyine nkayamba abantu bawe hatumwe kunkuba naza kwanga nyishuke kinaraganise rahanga omurimo bongo kuruhanga rukuzamuka mu mugisha ni wayamba ababarizire ngo yambe nambwe bafite rumungano ni weterere haleluya kuri no yanga kubayamba hati rahanga natandika kuya yecu habo kuba akagambira Abrahamu yati ndiyakomucisha ohinduka mucisha abandi. Amen. Margaret Rebyambo nagira ngo kore cyagenderiye kurwanisa ibura ry'emirimo minyeto hamwe no kubutura entasiyo maka na mnonga aba batarkwebasa kandi nyenda kubahamiza ningambira bakubashomesa ekirabe nicuburamu bakingambire ninja kucongeramo kureba mu mwatungo bukugubwona mazima nyenda kubahamiza munoja kushitamaha kwawo mubarasa oyeto mukazi ningo mukazi ayize na koronda omusibire heishoche otugese tukaba turyokwe tweshobire mazima obwate mnyetero kwingura magana abiri nubo bahereze kwaturwaho mu nkoreje Yesu rwe Hands on Child Uganda eshahezo muntu customer kwa customer nabasa kumpereza mwenda gwehe mukoro mwenda kandi asime agaruka ndondere nondisho customer mundetere ahabwa skire jo yenyine eyinyegire okushoma it is nekintu kirungi aha mwana niwe nkanye tubazire kunyamba it has helped me to shape myself kandi abana niwe mbaha karije ngo bagumize muno mujinya barebe ngo honorable opportunity yetu bagishisha barabahwere abakoresa mani nekintu kirungi kwegeso muntu kwate cyanyanja okuciro kucyumukwatiro kacimurisa abana bitu babashomere emirimo bagitungire bamanyine twija kugira intunguka twija kugira development umakagate umuyanga ryitu kambara district twija kwendeka wotari mwesi gwatuka basa kuhangara mu umwezi nagumwe kandi nikiretera washisha n'izina ryo muntu wa connectingira aho uri gukora so mubabezigwa wafunaga opportunity gakozese government kurabira mu nkorero kumanyonka Vision 2040 einekigenderwa cyo kurebeka ngo buri munya Uganda yagira entasiyo kweyemerera kurabira mu myogeta yemwe nemwe aha TV West the era akiza